Allo? Jamtu nala to. Mi do jam ko jamtu mi no dirion. Babe mi mijitike mi tawi mi anda si mi wadali ella. No mi yiri odo non, mi yiri jali katu no wullira non. Hokkilan sansi jibus. Kono mi holaki. Ko goɗɗum makko ni ma mi hoolaki o waɗatamo goɗɗum par ce que goɗɗo fesirtani fi himo hollindira e soi-disant que mo jeeyi mi dutiɗo mi mijiteke mi walike mi jooɗike kono ya quelque chose si ɓernde anden noon duti piwum tum haray goɗɗum no tukunno nder ton haray donc en tout cas mi duti ɗum ko moƴƴere awa wallahi mi yitale ni bi ngalaw a yital mo fewti min sina pa ɓenguma mi handiramo yoppo yappa sina to ɓa mi handiramo yoppo yappa mi woodi rewɓe yaltoɓe yaako kele mum wona toon walle ɗiɗi tati yilto noɓe nodda moodi makko o wiya mo honno kidnapan awa mo kippina pa ɓeyna mo kippina pa hara hina fes woɓɓe ko bandiya kono ko ɓa ɓenguma ɗo lan andi jali ka to wala probléme mi handiramo probléme mi handiramo hayragol mi handiramo hen bellodire gorko watta donc sinano ɗum miɗa rewɓe goɗo waɗe ɗum fi tuyo moodi makko ittine mbuuɗi ɗi ara ɓe tamaɗi ɓe naari ɓe jippinaka kono jali ka to ɓa to mi handiramo donc ko ɗum hatta mi naɓira ko gon sem sifade way awa mawɓe min to ko ngaɓeya ɓa haray koyne woni ɗo ko gandi ɗum cuwon komi mari ɗo leyɗo donc watte ɗum ko ɗum addilanka mum ɗo miɗo mari parcelle ɗomin faɗɗi sibasiman mi waɗi briki mi fokkike ɓannugol joni noon mi falan noon si wonta ella ɗum ko heede taɓiɗi to go taɓiɗi awa yen daaru janggo a faɗi janggo noon mi ɓuuri faalede yaade wallon lan hara on ɗo taylan ton onon kadi yahi ji'oyo gonga janggoɓe ɗo désolé janggo mi wata heɓugol feere janggo ɓayɗa mari ɗan nun nani goɗɗo mi hilaran tottugol mi mettita ɓayɗa andi hitena ɗum kan harnano janggo kan en yaade fes ɗum na probléme kono janggo mi wawata yaade ha probléme andi hunde wanono mawɓe no foti kamin arata min yewta on par ce que affaire leydi piiji buyno jokki so yi kaydi ɓay mi soodi leydi ndin tum mi arno mi halfini on minni hin ɗo wona noon la nam ina sonnugol ma surtout enen pullo Fuuta inen hoolore kaydi no hooloregoy kono ko keye hoolorde kaydi na keye ko woni keye si a soodi terrain rew ɗon ya waɗe soko chambre salon ma annexe simple waɗa cour ya andu tere ma no mari valeur ɓuri ko watta kon cour o kono buyi wiye tun ala jogii kaydi ɓe mari kaydi goɗɗo no wawi arugo o teren ɗon ɓe darnira jemma bandi ɓe koko jemma darne aya weten min tawa biriki jawi ko woni garanti e teren wakkilo waɗa batte he sa arata ɗon darnu annexe simple ƴetta luuɓa goɗɗo wiya wonɗo mi halfinima sa faala awde aw kala ko falɗa waɗu mi halfinima jaha hande jogii kaydiji maɗi hiɗa waɗi cuuɗa yiltigaɗa halfini goɗɗo kono soodugol tun ɗo leeɗe wallina goɗɗo intiri ɓaawo marko o darnay to so yehi ko sari kon nu watta ɓene ya rembourse mo suudu makko to hetta terrain ma on tawa noon suudu makko ko finance kono ɓuri toggu terrain ma on ɓe ƴetta gaɓe nan ɓe yeeso toon ɓe holle burule goo kadi taw kam perdite hoore a woni addi sakkiti ɗum ala teddungal e ma nani hellala kaydi wolɗaake hellala joni mi yahay mi guerɗirano make par ce que paykun so ni noon on mo min wolde maçon jon ko paykun toso kun kono koye juuɗe mette lamarana maçon ko ŋocciti mette lamarana ɓaylan andi wano ɓeɓe debele
banguya hara ko jiyabu yitu fop ko cuuɗi ko so yi cuuɗu kala ndo mimi non ko santande ga kono yahande o gollugol na en dorti Allah kala métier ko jokkata yo Allah waɗi barke Allah si Allah waɗi barke e wontiki birikines ko wotere holloɗa fino yoɗɗumti a darne so ko barke si tawi noon kadi Allah o kiima métier a ala barke ko zéro wonta sina ɓayɗa hawjini mi addenten ɗo seede mum ko wiyata kon kuddi e barke gonto seedi hiɗa andi ñaakingi e piringi ko karam ko goto mari kanji yaaduno janggana ko yaaga piringingi wi kanko janggandal adde o jangi no wawi waɗa suudu fof piri ñaakingi wi kañum no ardaɓo gandal kono e barke ñaakin kañum gollane karama ko gollane ɓeygu karama ko mo golle fop na janggugol to piri wi kañum ko janggandal faala piri wi ngi jangi oya ñaakingi jangi heɓi barke ndaaro hakkunde piriwingi e ñaakingi piriwi yalke ton ko ƴetta paɗal pat ala barke waɗe suudu watta njuyiri ɗum nda waɗe suudu waɗa njuyiri nda ko fof no gollitirde njuyiri eyo duwa e barke ko ɗo seedi Allah ala oto Allah ala joɗe mi awa barka nan mi weltiki ha waɗa doynari inchallah ayna jawle mum nde moƴƴa ara holorali kaydi nani ko Allah kuma tumbu o waɗi batte nani ko ɗon essentiel o Ami wali mai warata jam jango jango warata. Wara ma jango bila koro do kafati. Tawi to. To ga na cha. Hata. Yalla. Si warta ma jango in fattu. Allah. Si mi wara ma ko bibira. Sa wulli do ci. Ani ma ani maka. Ko ni kinto da afoko do warede. Ala ko dirre sen de men ka mi nyanga darda ala ngola ngala diko to. Dona fala forma ngola to pone. Andi sai ndo fono wadde ko basi mi warno mana ndo buttimo wonda mi warata jango 14 heures mi warata hala lan ko ndayi mi kida ko mi sai mo wulla do sikka mi wari afokkutu no warede afokkutu no warede ko mi wonda wullen kinaade fegitirido ani la mata jora da lanka imugu mizui majon ko fejima arti adogana woni Adogana hawji buri lan min hawji warende ne no sa hawji warende mi wara don fe toji mai fami kingo si waran ko bibi da ko taw katto dere no wari Yalla. Wannan wani warata. Yalla. Wannan wani warata. Ba ta nan fiye. Wannan kira mun bino kai. Yalla. Wannan ni ma wannan tugu kana mit kamen shi wada mi. Wada. Yalla simoni ayo baza kune. La persona bul modina. Wala ni ma. Combien de choses in de la petite. Yalla kana. Ani ma famiglia je. Non la jeja. Allah. Non la jeja. Sabia kali yalla kana. Sabi Allah. Wala ni lawa de Paolo. Wala. Inni aja kan budi ma. Ko fi flata budi ma. Min kida mo fo. Ko puro talanga do kan de wari. Wari to.